Hayi namkena kambe ka master Xitsonga analyst. Yeah, of course, namhlanje ta eka la Benny Mayengani president. Yeah, lo nga ta eka ngulinka vele vele na the twins lava fambaka swin'we vele vele. Na Floyd Shibambu. Hayi ta eka hitela vumenemene as you know vumenemene ko va a gossip. Yeah, so loko mhaka ni vele vele khe hi landzelerisa hi ti 18 ta June. The twins va fika va kombisa vele vele va ku hi ta va hi ri kona. Hina hi wela hinkwako. This the initial post va kha va kombisa vele vele ku va ta va ri kona of course ka press conference. Leah Floyd Shibambu and stuff like that. I was like, okay, no problem. No problem. Nalo so we check page ra bona sa swi komba va support ngopfu yena e Floyd Shibambu ka swi swa vona la loko va kha posta ka page ra vona. But mhaka swi va swi complicate mina ka siku ra namuntlha of course. Rati namuntlha kambe timani Namhlanje 19 ta June lava nga fika va tsala this post va ku bye bye se hi ready hina ha famba na Mkhaya 12 o'clock ziya khala the twins veri ha famba hina hi famba na Mkhaya ku nga hina Floyd Shibambu. So as you know very very a ku ri mavari lama kha ma dumisa swona ku Floyd Shibambu very very vet a resign ka MK ta va kha forma a new party leswi i swilo leswi kha swi trend hayi ta hi swi update very very ku swi ndise kwini but leswi of course a ku ri karhi ku trend swo so va kha komisa ku va famba na yena I was like swo ku ha Benny Mayengani swo ku yi jikeriweni la mutsu you jikeriwa but mhaka leti vi ti reinforce very very yeah, live leyi va nga va yi endla vele vele va ri kwale ka venue leyi a ku ndliwa kona sweswiwa swa press conference and stuff like that. Yeah, u fa va ku va navetanyana ku hi kwala seni. Okay. Hayi. As you can see a va ri kwala mara ku na statement xin'we va nga xi kombisa la. Ku njhani journalist? Yeah, mina journalist na vona muthu na tamtsonga nga tambyela ku famba yini la I Xitsonga futhi. Xitsonga Yeah. ya Xitsonga aka mbyela ku famba yini namuntlha la ku endleka yini u famba ka nkarhi mara mo fa mi brief anyana hosi ma very marini Floyd party intsoro ku endleka yini a ku na maveriveri ku pro hi pfula party yintshwa ya Matsonga. Okay. Hayi kwala. Va yimerile va fika va ta hi briefa. Hello. And ro ati 5 minutes va fika 5 minutes away so. Nkarhi wa hina lo. Yeah, swi sirhala ku tirha. Matsonga. Yeah. Yeah, nkarhi wa hina a tirheni sweswi. Na hina fane hi swi tiva ku giyani hinkwayo ma tanihi malavula hi khomile hinkwesi khome hina ntsena. I was like, what's happening? Give me swi twini musi. A mani next ni vula to tala. Hinkwenu swi twini swo ka swi kombisa kwala. So mina was like, swi ti suka nkarhi muni vo Timothy or ku vona ku resign na vona ku swi kombela ku resign ka ti political parties ku vele a hi swi toka va ri ka AADP leyi. Van'wana of course va ri the front row members in a way of vele swa the promotion and stuff like that. Mga ma hleketa. Mise ni hlamala ngopfu ku swo yo jikela Benny Mayengani na or in a way va ready ku loko party yo fomo hi Floyd Shibambu va nga jika ndo hi khingisela statement xa vona kwalana Vudyelwa byi tinyinge matimba so very very na vona va ri kona kule ka press conference ya Floyd Shibambu yeah, as you can see va ri kona kwale ni ko mi nyika a summary so in overall Floyd Shibambu leswi nga fika swi kombisa la i kombise timhaka ta ku yena a nga se tshika ka MK a nga resign mara i ta va a ri karhi a zama ku va a vulavula na ti-leaders ta tikereke and stuff like that even the traditional leaders ku way forward yo va nga tsakela ku va pfula a new party na loko ri va nga tsakela ku vo Floyd va pfula a new party va nga tsakela ku va kahle va swi endla in which way hi nga summarize that way leswi of course a nga fika kombisa swona Floyd Shibambu so if a kombisa ku ta kha explore a communicate na the leaders ku ri way forward yi
loko ri va lava pfula political party va nga lava ku a va kha swi endlisa kwini ku a make sure ku political party very yi serve the members and stuff like that. Leswi of course a nga faka komisa swona Floyd Shibambu. So swi vula kahle kahle ka MK i to hlongoliwa straight loko ri himpela va ha n'wi lava loko ri se ta kha explore leswi nga ndlwa hi Zuma is the same thing. Zuma endle the same thing a ri ka ANC a lava party a ka MK but still wa ri ka ANC. So swi vula ku nga swi taka ku Floyd Shibambu a ri na double membership unless vo n'wi hlongola kwale ka MK leswi swilo swi nga xiswona and stuff like that ma wena mhaka leyiwa. Leswi n'wana swi ri political ngopfu sweswo swa ti-beef ta vona vo EFF and stuff like that. Na ku swi nghena ngopfu leswiya and stuff like that. But mhaka yi swi tikomba ku na ku nuha kondlo laha mani hi post leyi va nga fika va yi tsala ku president ya hina Floyd nyiko Shibambu. Swi ni hlamarisa ngopfu swi ni hlamarisa ngopfu. As you can see va lava the twins hayi va khatini xinepe na Floyd Shibambu kwalano. Vudyela byi reinforciwini vudyela bya matimba swinene so kona vhele okay swi langutisa swi tikomba na ku Floyd Shibambu a nga hetela a fomile hi political party swi tikombisa sweswo. So i le xikarhi so ni ngo i le xikarhi ni ngo 50-50 a nga pfula or a nga pfula or a tlha still a remain kwala ka MK i mhaka leyi hi nga ta hi nga yi tivi for now. Loko a lo resign straight yena ka MK a swi ta swi ve clear so a nga la ku resign which means MK hi voxe va fika va n'wi hlongola and stuff like that. So mhaka that koku na yona AADP wa not clear if ya ri kona in a way yo a ni za ni vona ti-activities ta yona this year ka lembe ra 2025 and stuff like that. So do I blame the twins loko ri himpela va ta va kha va suka loko ri endla a new party na Floyd Shibambu? Mi ni ko va blame decision ya vona, it's a choice. The politics it's a choice ku munhu la nga ta siveriwa ku iya kwini munhu u choose la a lava kona and stuff like that. So in other news vuyimayima a byi tinyike matimba bya the twins le a Vudyela a byi ri kona le since leswi a SABC ni ngo vekela some images yo fana le a ku ri busy na hi titiya as you can see kwalana ku huma humongo fa ku make sure ku ti-position na ndaka camera kota ku humiwa yin'we picture ya kwalana as you can see a swi fika ku fika the twins le vuyimayima a byi tinyike matimba and stuff like that. I want to post another images you can see ka page ra vona fa tsala ku president nyiko Shibambu so swi clear ku loko va ready the twins loko ri Floyd Shibambu ondla hi party a va fambeni ka Benny Mayengani nge va vona ka AADP. So Vudyela byi tinyike matimba decision ya vona yi influence hi Vudyelwa leswi ku nga ri problem mali ya ti laveriwa ngo sivele munhu. So leswo guys vumenemene lebyi byi tisa ka this video. So mi nga mi comment below ku mhaka mi yi vonisa ku yini even na mhaka ya Floyd mi vonisa ku yini. Do you think it's a good decision ku va I form a new party and stuff like that? Mi nga comment below hi leswo loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi click subscribe. Wa tiva munhu i ta n'wi veka tihlo vani i nghena le swikhongelweni ku swilo leswa swa marhandzu ma ye swi xaxa swi nga heli ku wena i ta kuma opportunity ivi swi hela munhu wa kona nga vuli nkarhi lowu we salaka ya swi twa ku ve swi herile loko i ya se i byeriwa ku na un'wana ma swi vona ka mi kahle a mi kahle loko vutisa i nga vuli ku swi herile a wu fane we swi figure out a hi tin'anga hina hi tin'anga loko swilo swi herile vula a wu fane swi figure out mi tshame mi twa va ku le vungangeni vula loko swi herile ivi hi ta languta ti-option ku what is what yini vona ku swi swa kona hi endlisa ku yini loko tlhutlhelela ve hansi loko mi nga lavi vukati ne vulani hi ta hi ti-intentions leswinene ku munhu loyi ni lava ku n'wi vekela something at least hi helekela wa ha lava swo na mango loko mi nga lavi vukati vulani.